For me, the best thing is Omese repeat Dr. Bawumia. Right now, as we speak, Dr. Bawumia and NPP for turn him more. The facts were loose, no, and non say a on the fault, and I be catch row, say research a buy, no. Ghana for do na no, and him say, na Kufado, and a mom Lucia, Bawumia de Kakrebi. And na Kufado, who he, and the Kotu Abano. And he said, Dr. Bawumia Saba, no ye, Nana Kufado influence frima. Na John Mahama, Anyere no ho, Anya Nyoma ye, na Ghana for se kasa, 1 year, 2 years, no muguso kasa. NDC phone him say 2028 a bedding. The success of NDC will depend on how John Mahama ebe ye Juma 4 years. Me repeat it. The success of John Mahama any NDC 2028 will depend on how John Mahama ebebu amemu no ene. Enti se ne unhu se Bawumia lusua. Memo adwen nya wo se Ghana for ntimi ntene within 4 years. Because Ghana ni 1 month to close Mrs. na adwen. Ghana ni 1 week obetimi asesa na adwen. Se unhu se yase kasa wo radio so left and right hu ni se nyoma nkoyi. Enti me de mitumofo me hu bia wo ka ni attack o and NDC for ni bi wo ka ya na edidi watem ai den na hwan me sanyoma na mfa me ho because obi a oni me no kra me ka cho me mfa ho me se NDC for hweyi mamu azumi se NPP di omu ebi say NPP o make opposition be 16 years on tiase and the Ghana ni betimi ato aba 4 years bia Ghana ni betimi asesa ne nsa no till the time ye benya ni papa. Enti memmo adwenya wo say 8 no still abetimi abreki enya adwuma saa because mmaburu na yenya wo mu no omo mfa ho bebia ye to aba oye NDC ni ne nkoyi a obeto etiaw oye NPP ni ne nkoyi obeto etiaw omfa ho ye ma demography ni say from 18 to 30 years no omo ye over 12-13 million omo mu odu chan ye maame no ye papa nom. Enti se wo decide bibia nipa no otime kenkan no don't underestimate the person.